Mayibabe sakhamthisa enhlitiyo yami selihlelweni bungimbami eligabho lami esiswathi sami bungimbami eligabho lami nagogo eSwatini namhla kusihlwa kungolesithathu ekhathini eliviki ngiyakwemukela ke mnjani yami lalela ke la wena njengalokhu sowulamoyeni qala ngekushare le live streaming ulanze bantwana bakini laba sesikolweni ubahlalise la ubeke eliqingo emehlweni abo batowukhona kuthatha naku lokumbalwa latawe akuhlephulela kona namhla gogo phase sihloko lesithi umuti wesiswati noma ke takhiwo telikhaya lesiswati sitabe sibhunga lokho nje umuti wesiswati bathi ke abantu nasifunza kuma comments kuleli hlelo leliviki leliphelile bathi gogo sibuyisele emuva asiqale ekhaya lesiswati noma ke emntini wesiswati esitokhona kundiza kahle nawasahamba lamalanga siselihlelweni siswati sambungimbami ligabho lami la khona abantwana bathamela siswati athakuta gogo eSwatini bese bayagolinga ke lokho lokubili lokuthathu labangakuthola the Lion King Studio la akhona gogo eTulu edolobheni eMbabane la bamcaphuna khona banilethela ke emakhaya angeke ngaba muthe kakhulu ngoba tikhathi tithewe ngidawuqala ngalendzaba letibalekile letithi ngicela like ucommente ngembuto lo nawo ucommente ngesihloko lofise ukuthi sikhulunyiswe naku la eluhlelweni ebese futhi uyashare kuze phela abantu ukhona kubona labanye ukuthi ngale sekubhunya intuthu ngale tiyabuya kuyaphekwa etiko eluhlelweni lethi siswati sambungimbami ligabho lami ngifuna sikhulumise ke na indzaba nayi yemuti wesiswati ngidayicala le ekuthenini likhaya lesiswati sidayicala lapha ekhathi nase kwakhiwa letakhiwo sekukhondiwe sekubiyelwe kugqumewe emahlahla kwanele kugqunywa lamahlahla kwabiwa ngawo kwakhiwa luthango sekuqalwa ke kwakhiwa sihonqo ngoba lekhaya libiyelwa kaningi kuba neluthango lesitawubeka khona lamahlahla lesiwaqhumile nasisahlobisa ebese sekuba nesihonqo la sesifike nala khona kuqentwa khona kususwa letihlahla etigqunyiwe netshani kutokhona kuqala kwakhiwa letindlu tesintu ngobe siswati sithi kude kuhlupheka lokweswela lokwendlula kweswela indzawo ekufihla enhloko ngaleso sizathu ke lonke likhaya libonakala ngekuthi kuqale kwakhiwe etindlini ke emntini ke wesiswati ubona ngetindlu boguta standards itolo nasakha likhaya lesiswati kude insimbi kude liplastiki lebe lisebenta nakwakhiwa nje likhaya takhiwo tonke tiphelele ngono no kusuka le ekubiyeni luthango sihonqo kusukuma kwaguqa standards sibaya liguma kude lobe kusebenta lokuyinsimbi elikanye leplastic uthi ko umbuto walomunye umuntu bekusebenta ini gogo bekusebenta tshani ngekushiyana kwabo ngoba tshani buningi sineliqunga sinelitinzi kwakhiwa emakhenye lapha kutokhona kufulelwa kahle labo guqa standards kusebenta tshani kusebente tigodo ngekushiyana kwato lesetivutsiwe kusebente lesetincane lesitibita ngokuthi tindvungo ebese kusebenta tikhumba ngekushiyana kwaleti nyamatane ngobe phela ekhaya itolo sive semaswati besiphila ngakwekuthi ngitawuhlala la eMbabane nase kuphele nase ngilima sivuno singasavama kuqalwa ngawo nguloguqa standards lomqokwa kunabo bonke boguqa standards labakhona lakhaya kumqokwa kunabo bonke lakhaya esinike ngalesithombe lokusesinyamala network yama yengibambisi la ngisho lana simo selitulu la ngaphandle asisihle
kuyahusha futhi ke liyana lo network yethu ihle iba naloku netwa lengaphandle bese ikhomba ukuchucha ke bengisese kuna indzaba lebaluleke kakhulu yekuthi sengikhondile ke la sengente konke sengigcumile sekuyakhiwa qalwa ngendlu lemcokwa kakhulu indlu lemcokwa kakhulu ekhaya nobe emntini weSiswati wonke sowakhiwe noma letindlu betingabukeka tingemashumi lamabili nesihlanu yinye indlu lemcokwa kunato tonke yindlu yakagogo imcokwa ngani ke le uguqa sithandaze lo siubita ngekuthi yindlu yakagogo imcokwa ngaloko ukuthi lendlu yakagogo imihlangano lakhaya ibanjelwa kulowo guqa sithandaze ngiko kwentiwa ube mkhulu futhi ube mcokwa imihlangano ibanjelwa kulendlu yakagogo nakutawuba nemthwalo loboshwako uboshelwe endlini kagogo siyawukhumbula ke ukuthi imithwalo iboshwa kabili emntini weSiswati umthwalo uboshelwa umuntu nakaphuma ayokwenza aphinze aboshwe umuntu nasekayobekwa enzaweni yakhe yekugcina lokhu lokunye kwekuthi umfati abese soyehlukana nendoda eSiswati nasikufuni nje lokho ngasikufuni kubophela umuntu umthwalo kodwa kuyendeka boshelwe nguloku ke lesithathu kungumfakela lokho ukuthi lo mfati uyaboshelwa umthwalo kuleti gaba tekubophela umuntu umthwalo uboshelwa kabili umuntu nakaphuma yowenza noma ayobekwa enzaweni yakhe egcina nasafile lokhu kwemfati sekutenda umfakela ngobe asikuthanzi vele Siswati asikukhuthati lokho indlu yakagogo ke bengisabe kade izathu ukuthi ngiyona ndlu ibalulekile kucalwa ngayo nguyona ndlu futhi imcokwa nganike naku abantu abesikwale kufuna bakudwebele imihlangano leba khona lakhaya ibanjelwa endlini kagogo emacala lakhaya nase kunemacala ngabe kuthiwa ubikwa sisu ngabe kwendekene ngakunani ibanjelwe endlini kagogo indlu yakagogo iguquka ibe inkantolo iphinze futhi ibe indzawo yekulala kube indzawo yemihlangano ingiko konke nje indlu yakagogo futhi ke indlu yakagogo ngikhona la kulala khona abantwana labancane phela abalali bantwana neyise nenina ebese ke kuyashiyana ukuthi lelo khaya lelo nase kwakhiwe lendlu lokunguqa sithandaze nyawuqala ngalampundvini nineke nithi namuhla ligede impundvu la kungenwa khona nyawuqala ngala kungeneni esandleni sakho sangasekudla nakwakheke kahle lo muthi ngalendlela yakhona kubhekeke ukuthi uthi na ungena nje ukhanze guqa sithandaze lobiyelwe ngeliguma esandleni sakho sangasekudla esandleni sakho sangasencele kubhekeke ukuthi ukhanze sibaya nawe qale sibaya funa ukhanze sihonqo lesinaguqa sithandaze munye lakhathi naleliguma ligige noma ke libiyele guqa sithandaze munye lo guqa sithandaze lo ngalange kungeneni ngesekudla na ungena empundweni la isihonqweni siubita ngathi kusenzangeni inzanga ke yini inzanga nguloguqa sithandaze la khona bantwana labangemantombazane kusuka emntwaneni loneminyaka lesithupha kuya entombadaneni leseyingaze ifike iphume iye kuyawukwenza ngulaba lala khona ke ekhaya leSiswati bonke bantwana bemantombazane ebesendasa lesibaya esandleni sakho sangasencele lapha kulesa sihonqo lesincane loguqa sithandaze lo langekhathi siubita ngekwekuthi kuselawini lilawu ngulakulala khona abantwana besilisa kusukela emntwaneni wesilisa loneminyaka lesithupha kuze kuyawufika kulo sathi awuthatha angene esigabeni sekwekuthi abe ngubabe sowuthethe umfati kuyendeka kakhulu ezathonjiswa umuntu wesilisa siyakwesikhulumise ngalinye langa ukuthi kuthonjiswa kuyini kodwa lamuhla sisabhunga nje sikhulumisa na indzaba yalokubekeka kwaletindlu tala ekhaya emntini weSiswati enzangeni inzanga ila kungeneni ngesekudla ngesencele kunesibaya emva kwaleso sibaya kunanasihonqo selawu ebese nawubuke macondzana nesibaya kuya enkhabeni yalelo bala lokusho ukuthi ngilapha esiyingilitini saleli bala
kuba nendlu yakagogo. Indlu yakagogo kayibukani nemvalo nobe neminyango walesibaya, kodwa kuba nenshungushu. Inshungushu ngulenye indzawo lemcokwa lela sibayeni. Kwakhiwa ke sikhala la khona bantu labadzala bemakhona nabakhuluma nemadloti. Sive seMaswati Ndvulo uNkulunkulu wasendela indlela yasuke ukuthi sikhone ukuchumana naye ngebantu labadzala bakulelo khale sikubita ngokuthi ngemadloti. Nayo indlela yethu yekuphila. Ngiyayibona imibuto, ngiyajabula futhi ngayo. Nangi nje Phiwa Inkosi ubhalile la uthi ke Phiwa Inkosi iba ngakuphi indlu yakagogo noma ufane uyakhe nje noma ngukuphi egcekeni. Cha phela Phiwa Inkosi angeke wamane wayakha nje lendlu, ubuka lesihonco nobe leligceke ukuthi lingakanani, ebese kuyabuka ukuthi lapha kutawukhona ukuthi kube nesibaya, lapha kutawukhona ukuthi kube nendlu yakagogo, ngoba indlu yakagogo ayibi yodwana Phiwa Inkosi nayakhiwa, iphekeletelwa ngemadladla lengitathi lidladla neliguma. Nakucedwa kwakhiwa lendlu lekwakhiwa lidladla neliguma. Leli guma ke ngulo lesithi ngaleli lwimi lokweboleka ngilokwevimba umoya phela ukuthi kuloguqa sithandaze ungangeni lo moya. Sitawufika kuloguqa sithandaze ukuthi uze ufika njani kwakhiwa guqa sithandaze ube kanje. Ngiyacela Phiwa kumbuto wakho ngidawubiye ngokuhlatiye kabanti, ngicela kuchubeka ngalokho ubekeka kwaletindlu la ekhaya leSiswati. Emva kwaloko na usuka la ngale kwalesibaya uyathi ukuthi sekuye naba ke ngemva kutaba nelilawu lababe wala ekhaya. Ngemuva kwalendlu yakagogo kukhwesha la ndlini yakagogo kunelilawu lababe. Lilawu ke lababe liyathuthuka kakhulu. Ngilona lithuthuka la ngesizathu lesithinike. Sisive seMaswati sabusiseka kude umuntu wesifazane lebekufanele ukuthi bekangahlala nje atsimathi aguga aze afe angenayo indvodza. Lokho kusho ukuthi lokho kusho ukuthi bantu besilisa bonke bavumelekile kwekuthi angathatha umfati kusuka kumunye kuze kuyofika enanini lemandla akhe. Nangithe enanini lemandla akhe angeke phela uthathe abantu tobagcwalisa la ekini kani ngemnotho awukho, ngoba amunye intombazane iyinye na uyithatha kuyintshintsha lokuba intombazane uyinike isibongo uyente umfati kukubita ukuthi ube netinkomo leti17 iyinye. So uyabona ke ukuthi kuzube nebafati labasihlanu ufuna ucebe kangakanani, akusiko phela lula kokuthi ube netinkomo nje, ngoba utawukhanza ukuthi nebuvila buthe we la emalungeni awukho kahle ekusebenteni. Nase kwakhiwe ke lendlu, indlu lengiyonithuthuka ngulelilawu lababe. Lithuthukiswa yini lilawu lababe? Lithuthuka lilawu lababe ngesizathu lesithi nali likhaya lakhiwe lilawu lababe lila babe nasathethe umfati, lo mfati lomncane lilawu lababe lisonzela ngakulabo guqa sithandaze balo mfati lomncane. Umfati ke nakathathwa ekhaya leSiswati uba nabo guqa sithandaze labathathu amunye umfati. Lokho uthi ungekumthatha nasalakhaya ufuna umakhele boguqa sithandaze labathathu. Guqa sithandaze wekucala wekulala, guqa sithandaze wesibili wekupheka lidladla, guqa sithandaze wesithathu lidladla lekuphisela tshwala. Uwehlukanisa ngani ke labo guqa sithandaze labathathu laba? Kuguqa sithandaze wekulala, guqa sithandaze wekuphisela, lidladla lekuphekela. Uwehlukanisa ngaleli guma leli langembili kwaloku guqa sithandaze. Liguma ke yini ngilele ngikuchazile ephrazini lokwevumba umoya leWinbreak kwakhiwa ngalomhlanga. Lo mhlanga kuphuma labantwana bayogeqa, make nalabantwana bayogeqa nobe nagogo bayawusika le engeza babuye la bete kutowakha labo guqa sithandaze leliguma.
kukasithandaze ke wekulala ubona ngaleli guma lakhona ukuthi indlela lelibiya ngayo liwuvala lo mnyango walokhu kasithandaze na ubucala ukuthi awuboni lo mnyango ngesekudla nangesencele nelidladla lekuphekela kanjalo lifuna ukuthi leli guma livale lo mnyango ungabonakali ngesekudla nangesencele leli guma lenithi nina ngalelwimi lokweboleka i-wind break ebese ke leli lidladla lesithathu lekuphisela tshwala leli guma lakhona liyavula na uqhamuka ungawubonela kanye na uqhamuka ngasekungeneni lempundwini egedeni uyawubona umnyango waloyo kukasithandaze ukuthi wo shothi lapha lela kukasithandaze lo yalidladla lekuphisela lokusho ukuthi wonke umuntu wemukelekile ngoba indzawo yenjabulo kusebenza lwimi lentasheshe nilikhonze kuseba wonke umuntu umukelekile ngoba phela kuyadonswa la futhi ke le mithanze yini ke imithanze ngule migogodla lesekele leyakhiwa lethungelwa ngalezi nsambothi elitinzi leba la kuleli guma kulelidladla lekulala iba mine le mithanze lokusho ukuthi nakumile lokhu le migogodla uthi ayikhanzi imine njengana imino yagogo kanje kodwa edladleni lekuphisela tshwala iba mithathu kanje le mithanze iba lapha phansi ibe la lukhalo ibe lapha etulo kodwa kunika isiqiniseko sokuthi akwendeki ukuthi phazi kuleli lekudla lekuphekela nanali lekulala le mithanze iba mine siseluhlelweni siswati sambu ngimbami ligapho lami gogo eSwatini uyatekula nje gogo eSwatini uthumbulula indzaba yemuntu wesiswati ubanti ke umuntu wesiswati ngiko kulesihloko semuntu wesiswati sitabelo sibhunge njalo sichubeka siye embili phase isihloko semuntu wesiswati bacele lokhu ngoba bebathi angithatheke nangumbuto lomunye wavini ngivini bani lo gogo chaza sihonco yini kulungile ke ndothana ngikuchazele nasithi kubiya luthango kufuna ukuthi ngizame ukusebenzisa lelwimi lelingamaneni liqonze nine ngingajuli kakhulu nangabe leli khaya ngiyabekiswa uthole nangumhlaba nithena nikhweshisa lamahlahla lenzawo yaba ngemahektara 5 kodwa leli khaya lona litawakhiwa kunali lihektara linye lamahektara 5 niwabiyela ngeluthango nimisa letihlahla lentigcumile phela nivula lamahlathi nibiyele lamahektara 5 ebese ke la kuleli hektara linye letawakhiwa letindlukito sekwakhiwa into lenjengesibaya lesikhulu lesithi ke sihonco la kumiswa khona letigodo tendiwe kanje kulandwa imbondo kungayimbondo lebovu ngayimbondo lemhlophe itokugcina kulandwa nahlahla lekuthiwa bolangongongo ekuphindelete kube kungafakwa kuze kulunjanyiswe nanemzila zembe kufunwa lehlahla letinemathambo ngishito phela ecane ukuthi kude insimbi kude leplastic lelisebenta kona kwakhiwa umuntu wesiswati ngulo fenisi ngalelwimi lweni wetigodo la kuphice khona letigodo ukuthi kwakhiwe lesibaya lengitathi ngulo fenisi lo temahlahla lo tigodo todwana nguloko kwesihonco ngulange khathi la kutawuqala khona leli balanga la kushanelwa khona lapho ngikhathi nje sihonqweni kuyashanelwa kuhlale kuhlandekile nangu sihlelelwe uthi chaza kabanti ngekukha intombi sihlelelwe kukha intombi kubalulekile kusihloko sako nje lesibandi sihlelelwe ngobe ngekwako nasikhuluma ngekukha intombi funa sikhulume ngekuthathwa kwentombi yendi umfati kungumgomo lomutse kakhulu ngiyawuchaza kabanti ngicela sikwende sihloko lokuthi kukhiwa ke kwentombi ukhona ngicela niphindze nikhuphule imbuto ngicela nishare nayi lenye indzaba lebaluleke kakhulu bangikhumbuta abonjinela bami la ukuthi mhla ka 3 May eSwatini eHappy Valley Hotel gogo eNisilwane une one man show i-comedy show letabe ise Happy Valley Hotel iqala ngensimbi yesikhombisa kusihlwa
ayamenywa onke emaswati ukuthi akete athenge amathikithi akhona phela kuma Ocean Basket onke la khona eveni. Uthenga lithikithi 100 rand i-general kanye 180 i-VIP. 3 May sitabe sisuka kunali holiday lethi 70 siyongena eholidayini lemahlaya ngalo lwesihlanu Nzambama Happy Valley Hotel eSwatini wonke uyamenywa indzawo yinhle ilungisiwe kabusha eHappy Valley. Sikunasi ihloko lesithi umuti weSwati kwakhiwa kwemuti weSwati. Tindzawo ke letibalulekile lakhaya Sibaya yindlu yakagogo. Esibayeni Sibaya simcoka ngalokuthi indlu yakagogo ihlala emadloti, indlu yakagogo sibambela kuyimhlangano, indlu yakagogo iphinzi ibe lidladla kani koguqa standards. Tonke tindlu letikhona ngesiswati kuyabaselwa la ngekhathi. Lokusho ukuthi akubaselwe edladleni lekuphekela kuphela, akubaselwa edladleni lekuphisela kuphela. Bonke labo guqa standards kuyabaselwa la ngekhathi. Uthi kumbutho kubaswelani la ngekhathi kuloguqa standards. Kubaselwa phela kokuthi kutokhanya. Bantwana labafundza kunathi kolwanathi leSwati lesingekho khona. Kwendiwa kuphinde lo mlilo usebenza as a source of light bantu abami. Uphinde futhi lo mlilo usebente njengemuthi wekubulala letilokatane letingadla lotshani naletigodo kugwema ukuthi ingasheshi lendlu ilimale noma yonakale. Tilwane letifana nemuhlwa, tinthuthwane, magenge kufuna ukuthi kufuthe lendvuthu. Ngiko-ke letindlu kubaswa kuto tonke. La ngekhathi ke lendlu naseyakhiwe bekubese kwendiwa njani? Bekulandwa phela kubukwe nasi siduli semagenge kuthathwe sona kubuye kuphushutwe kuhlanganiswe nemanti kungenwe lapha esibayeni kubuthwe bulongo kubuye la kuhlanganiswe kusindwe. Hawu kuphuma siyilo lesiphambili kakhulu lapho. Indlu isho ngemoya lomunanzi ebusika isho ngekufuthumala nasenibasile. Impilo beyinhle futhi beyimnanzi kakhulu. Nomcebo uthi ingena nini ilesini yemvunulo. Imvunulo sitaphinze siyiteke wena ungesuke elihlelweni Siswati Sambunga Imbama Iligabho lami ngobe ngenjalo ngabo lesithathu Nzambama gogo uyangena emoyeni akhulumise tindlo letifaka ekhathi imvelaphi yethu bungithi bethu kuze lelwimi kube khona la sikulondolota khona situkulwane lesitako ngobe sitabe sekusitukulwane semadada bayobe bathi lokho ukuthi bafuna bangene emoyeni kube khwala bakutholako. Siselihlelweni Siswati Sambunga Imbama Iligabho lami uyanimema gogo eSwatini mhla ka 3 May eHappy Valley Hotel ku comedy show yagogo naSilwane i-one man show la khona batabe baperform emahlaya lahlobile ema-hour lamabili 2 hours bogogo naSilwane bobabili baperforma kuhlekwa nje kuyofika ekugcineni. Siyayikhulumisa ke nayo indzaba naye ukuthi kubaluleke Sibaya kubaluleke indlu yakagogo kubaluleke tonke letindlu. Lo munye uyatibuta ukuthi gogo kuyangani kwekuthi emaswati asebenzise boguqa standards futhi leminyango ibe muncane. Leminyango phela yayisebenta kwekuthi lokho ukuthi kufakwe lotshani kungabhadala ngaphandle yonke lento kuyofika eDulu. Itolo kwakunetimbi nalakhilele lekhaya bekufuna abantu nabeta kutohlasela beta balibutho bebavama kuqhamuka egqumeni entsabeni. Na ume nje la mzimba ubuka insaba inyonyane noma ubuka na insaba lekuthiwa lugogo umele mzimba ubuka ngala guqa standards ungawufananisa nemadwala. Kwakwendela lokho ukuthi kutofihleka la khathi kulamahlahla nalendalo ngelwimi lokweboleka leliphambili ngathi kwakwendela ukuthi letakhiwo tocamouflage tingabonakali la kuletakhiwo ngiko kwakungabhadwa kwafuna ukuthi kube umhloshana kube khakhi kufane nalamadwala. Kwesibili lo mnyango ukuthi ube mfishane naso umkhulu phela lo mnyango bekutase kuyabonakala ukuthi hayi lokho kwase kuyafanana kuba yipattern sa uniform kukhona lokukhona kunebantu lapha sami siyohlasela. Le minyango losibe mfishane bekufuna ukuthi kungafanani futhi le minyango beyendelwa phela
i-security reason ukuthi qina ngobe bathi ngeke ungishaye ungendlulise ekhaya nangabe sibhidene nje lengabaleka ngematubane nangifika la ngithi amakhwezu ngingena ngekhathi nangingena ngiyema nawuthi wena uqala ngale nhloko ufuna ngicale ngayo lokuvele ngiyitamatise ngaleli munyu ngiyitamatise ngale sagila kanike lokunye lomnyango ukuthi ube mfishane bewentelwa kwekuthi kutoba inhlonipho tosebenta inhlonipho kakhulu ngoba eMaswati inhlonipho ihamba phambili inhlonipho kanjani sikholwa ukuthi endlini noma kude umuntu kunemadlodi la khona indlu nangayinye kunalabalala bakuleli khaya na ungena la ndlini kufuna ukuthi ugobe le